iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Addan sakit pakaragsakam, tamayat tiisem mo asimbungan. Pakaragsakak mantikunada akaawan kanon ni Kwarag. Apay kumapakaragsakam ti kaawan jay taaw. No awan ni Kwarag, sigurado nga puntaran nak ni pare Inteng nga kastanod. Maaramid mo nga tadag iti maaramidan ni Kwaraw. Ay katwa na, nalaingang madanumiskarte kay. No, iti kalukuan, mamati Ha? Ngam no iti pagsayatan, ha, jaklamaun. Hayagtal na ka man tuyang. Sikat ikang runaan ang may ranod, nukwa. Anya ti kayat mo asawang. Nay, ada ka di ibagan pare? Awisin ka kumay di balay, intun malam pare. Apay, anyat iyawis mo. Parte nga min di may sa apato at haraking ko kay. Mangala kamitayin, iti inumunta. Ay, sus. Mayat no agparte ka iti pataw. Kayat ko ti pato. Iso nga rin nga iparatyan ka. Tamo ka magustuhan, ti pato pare. Agure ka. Apay nga agparte ka saan mo akasangay ita? Nabayang nga may na dita na ginawm. Kailaw ka, yung sigon nga aramidin tapay ite. Sige man garo pare. Ay mga laak iti na imas nga inumunta. Jay ada maris na saan analik now. Ay na, day taman pare. Sigurado, anangina, day ngara. Apay at niniliw mo day tapataw. Parchek, tapulutanon mi ka ni pare Inteng. Ay sinalbag ka. Di mo pa'y impakada kanya, tiniliw mo latan. Painom nga ron ni pare Inteng. Tapno alain na, katanaw. Nadagayam kayat mo. Iso nga ikagumaam nga ipartyan pa'y iti pataw. Di ka kadiagbalin na kontrabida. Sikat ikang runaan na may ranod kunak manay. Anya kumangay ti pakairanudak no may saka na tanaw. Apay, naskin ka di pa abilangay. Makitam to Ay saus, di ka maawatan si kabadaw. Anya ayaday takunam apakairanudak. Ay, kastan sa tisaan ang makauawat na tao. Makitam to ka day. Masadutak ang mga ibaga. Yung kakagumatangay, nitiri-iri ka daw. Asino ka? Ayan ni Marikwanang. Ada na panan na, nana. Ada ka di bagayaw? Apay anak kalukat ti Tersina na, no adda na panan na. Iso nga rod nga daak dito, itasyak pa'y kanuti agbantay, nana. Kasta ka day. Kapin anong ngay ni Marikwanang. Adda mo gayam balasang akabagyan na. Antik, nana. Mangirwar ka nga rod iti papel kan ballpen. Papel kan ballpen, tigatangan yun, nana. Saan? Ilistam amin nga ibagakken ka. Ilista? Ay, aglako ak dito'y, nana. Saan ka sekretarya? Ilistam ti utanga. Imbilin ni Antikwanang asa anak kanu nga agpautang, nana. Anya ngay, ayan na ngay tayo inalamari ka daw. Di mo't kayat ti agpautang jay kaanakan ni Marikwanang. Nay, itaman pa nga da pinagbantay ni Marikwanang. Isu nga road, no sa dino kat tinapanan na. Saan nga taan na panakiday? Makidate ayamot ti ba? Apay, saan na mabalay? At danto pa'y makidit abalaw. Isuki din abalasang kit maday. Ay, wunan niya. Maasawaan nga tamot ti kumaray. Nukas kasanaw. Agbalinak nga abay. Ay, at tala ka man. Agabay ka mo't bakitan. Saan abagay? Mayat ti agsabaw iti pinikpikan apataw. Mayat nga ipartner iti arak ko naman. Gumatangak tumanen iti arak. Tagpartikan tumanen iti pato. Katarik lado apare. Nang runa, no agpartner ka. Iti barangay hall. Partner ko na. Anong gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin, pare, Ah, kunin mo akong isa sa mga tanod mo. At ka no, may napanan ni Kwaro kay.
Ewan, kasapulan ko ang magronda sa maitim na gabi. Ay, salamat pare. Kahit makironda ka din ton rabiin, pare. Wala. Mayroon kanumat ang mga dayong umay dito na nag-aala ng kumpurmidita. Ha? Hanya kay dagita kumporme pare. Mula. Kaskada dingon. Kaskada manok. Kaskada pato. Kasta ka day. Imbaga, tawan pa'y mo na pukaw ading win may, pare. Sumitngutan ngam nakakalugong ka mo ba daw? May sanatanod to'y numo for your information, tiyan. Tanawd? Ha? Limpyo nga taatanawd? Wano, tay kunada at tangad at tanawd. Anya tangad ako na may. Nalalayang pa ya, ngam ni Kwaraw. Amok analalaing ka ngam ni Kwaraw, ngam ite kalukwan. Anya kalukwan. Di pa'y makaasawa, kit lalakayanan ngam nuang. Naa, asawa ayamot ti pakakitaan iti kinalaing. Iti aramida. Anya kumangay, tinaramidan na, tadya Kwaraw. No masirib ka, makitam, saan ang masapul nga ibinsa-binsa. Ay, nakmalagay. Sumanao ka man ay, nababakitan. Anya jay kunam, inteng. May sanipari badong anak kirunda? Inalak tawan ni Kwarog akadwa na nga agrunda. Ta manipod awan ni Kwarog. Ada kanu agpukaw mula kaskada dingwin. Itatabadong ka di akalbo, apong. Kat, jikas la nakigtot timulagat na. Ay unay kamutin. Unay day ta panangiladawan mo. Kani pare ba daw? Nakitak ngamin da di alakay, nagtiliw iti pato ijiwaig. Ha? Kano adayo mo tibalay da ijiwaig? Kasano nakapanti pato na ijay? Win nga rod. Idi nakita kat ad-adakit din ang nakigtot. Ang mga no nakigtot iti kinabukang mao. Sa anak mo tabukang? Natairak tupay ko naninang ko. Ay amumat ni inang mo. Baliktad, ti pa nagkit-kita na. Oh, apay ana pamulagat ka nakakita kanya? Agtatakaw ka kadi. San mo't asikan ni nanakwanang? Ala ka. Ada ka ti nagtitirsina ni nanakwanang. Siyak ti binilin ng agla ko dito'y tersena na, tada na panan na. Ay, ganun. Kunak nagtatakaw ka, tainak ibaga ka ni apong kong inting. Anya? Ada ka di mat apo ko ni Kapitan Akaskan ka? Baka ibaga mabukangak. Awan ti imbagak. Si kamat din ang ibaga. Gumatangak man itibawang kan sibuyas, manang. Anya ka di ti bawangan kan sibuyasam. Di si daan mi Ikan na ko na tamapana ko. Anya ka di day tain sangpet mo anabungaw. Taraw, imbag lang ay torta mititlaw. Makasidsidaa kay iti torta taraw. Nangalaam. Ay kitigipon na. Awan mo't mulam ataraw. Kamuti mo't timulat ha. Nagrundaak nga raw. Kitangdan ko day tuyin nagrunda. Asinaw tinangtangdan ken ka iti taraw. Nagaduga sa ludsod mo na ya. Agrunda ka, ngam si kamot ti agtakaw iti mula ti akin mula. Di ka ka di sumana umanay. Di ka kagyaman, tadensang pagkuamasida. Saan ko apakaragsakan ti agsida, no tinakaw? Nay, Barok, apay day ta flashlight. Papanam? Inakagsilaw, apong. Ada ngamin mangmangag ko nga oni tito kak igiwaig. Ay, si kakit dimot nga ubeng. Ay maturog kakit day amasapa. Tapno daras ka dumakal. Ay, maturo kak inton sa mga putak, apong. Sa anak mo't ngagbayag. Ay kita taamangan no adda masalaw mo nga ulag di tadalan mo. Iso ang nagbutasak, tamno didak makagat. Ay, saan ka unay nga agbayag ijay, wan? Wan, apong.
No makaalak iti tukak. Agawid akon. Ha? Adag silsilaw iti kanantangan ni Manong Kwarog. Kat noon ni Manong Kwarog. Ibijok man. Masidigak basit. San nabalit ta sirlag. Di nakmadlaw taglingudak kadagiti nagkalatkat nga sitaw. Aday ta. Nadnadlaw ti rupa ni Tata Badong akalbo. Di naknadlaw anang ibidyo. Tama kumikom agpurpuros iti sitaw. Apong, nakaturog kayon? Ay ko, agbuy-buyak iti tibay. Apay, tadi ka naturog karabiain. Iso di ka di makil takastam. Saan pa'y aday ta TV ti buyaan nyo? Ada may mayat abuyaan nyo iti cellphone ko. Anya kumaday ta may mayat ako nam. Ay, pelikula ti buy-buyak. May mayat ti binidok Buyaan nyo. Sige. Nanta cellphone mo ta buyaan. Mala, buyaan nyo. Ato manay, tinapuros ko asitaw. Libre manay, tidengdengen may kinituyang kam. Hina, nagmayatay, tagrunda. Madamdama, agawid akaw. Adamanan sitaw at ang dan ko ang nagrunda. Uray ka na yung tironda no kastawi. Di dalaki di maduktala na siya tagal-ala karag iti mapukpukaw anat natay kendingway. Inteng, anya day takit kitam iti cellphone ni Buyet. Kasla nasdaaw ka pa'y. Si ka man ti mangkita, no husto ti panagkita. Ijimot arubayan ni Kwarog data. Saan aya? Nan, kita akman. Agtugaw ka iti abay ko. Kita ang tadwa. Anya nga min day taaya. Ulit-ulit ang matakitaan. Di ka man dumanamag. Kita amkit din. Sige man lang ngayon. Data. Ha! Ni Pari Badong, agtaktakaw iti sitaw ni Kwarog. Ay, salbag na dya apari ba dong? Ay, Kuna na ang makirundang sa bali ma iti ubraan na. ay, aksyonam day ta, inteng. Aksyonam! Umay kanto manan iti balay-baray. At dagansaw, apulutanin ta. Nagatangam iti gansaw. Ay kit di tayo igid na paray. Mangala ka manan iti arak. Parcheck, jay gansaw. Una. Naimas ti ganso apulutan, takas labak ho. Namnamaag ti may mo, paray. Doon puri. Itapay lang kat gumatang akon iti arak na imas. Jay maibagay iti ganso apulutan. Ay na. Mapaayusan man iti karabukob ko iti naimas nga arak, paray. Una. Nagmayat apulutan. Ganso ko naman. Ammom kaday, anasabat ko itay ni Santang. Saan ko nga mo nasabat mo gayam? Apay ko man nasabat mo? Imbaga na kanyak nga awan sirbi dagiti agronronda. Taagpukaw kano ti dingwen na. Anyat na po kaw adingwen na, dungaw. Napukaw kano ti kakaiso na aganso na. Nagpukaw kano akas laasok. Ganso. Kasano nagbalin nga asok ti ganso? Inteng? Naibagam kanyak nagpulutan kayo kani Pari Badong iti ganso. Awan samot ganso dah kani Marituyang. Imbaga na ginatang na di ganso? Ay, mamati ati ganso ni Santang Dayjay. Pagkunamit? Immo na, nagtakaw ni Pari Badong iti sitaw ni Kwarog. Idikwan, nagpukaw ti ganso. Anya pa'y nga ta, ti sumarunaw. Anya di ko na yung aramidak apong? Saan mo nga ibagbagakan ni apong mo nga inteng? Ing kasurutan itinalimad ni apong mo, Abadong. Ividyong manan,
no adda kalukwan nga aramiden na. Inton rabi, apong? Wen, Barok. Adda atap ko nga iso ti agtatakaw. Sige, apong. Sa anak man nga agpadlaw. Sige, Barok. Iso ti silawam. Saan kan amapan agsilaw, itito ka. Kita mantiin video ni Buyet iti rabi eh. Ni manan pari badong ang nagbit-bit iti manok. Ah! Hoy! Ada manin pulutonan yan. Na, Oh. ay, saan ko nga ipalubos dahi ti amapaspasamak? Masapul ang maikatan akastanod ni pari badong. Ah. No adda pa'y agpukaw amula winudingwan. Isaw ti mapabasol. Unangam kumparik man. Uray kumparem. Impakita kon kadagiti na dumaday ta avidyaw tapno amom. Ah. Kat ipabayad da ka no, titinakaw na. Ay, apa nga impakitam? Saan kuma? Ay, no ayon ang pay ti kumparem, ibaga ti tao ang nagtulagan nyo day ta. Kayat mo kaday, akagura da ka dagiti tattao. Ha? Ay, saan ah? Kababain pa'y tinaramid mo, Badong. Tinaktakaw mo gayam dagiti kunam a ginatang mo. Ay, inikadak mo ito nakastanod to yan. Kasanaw, kat imbes ngagbantay ka, si kamot ti bantay sa lakay. Just kika, mangibabain. Ay, sinalbag na dyan nga ubeng. Hindi yun nakideng. Ubeng kunam, ngam nasaysaya at matiaramid na ngam si kalaklakayan. Ibaga ti tattao ano kano adda mapukaw, sika ti matudok, taaramid mo kanaw. Oh, anyangay, aramidom to pay. Ay, saan ito yan? Kung naknowan nakakita, nga madamo gayam. Isuaman diyakaw. Ni Kapitan Enteng. Enteng, ikatuman ti ugalim ano mabartek ka, kat ipalastog mo ti kinakapitan mo. Palastog nga. Kitnupod numit kapitanak. Rumbang ka di nga ipalastog mo ti kinakapitan mo. Bayaman na kita umapal amang dildilaw kanyak. No kastamlaeng, makasara ka iti mangparamanken ka. Heh! Padasin data makita dati kinakapitan ka. Adday ta ka manan inteng. Adda ka pa'y lang dito balay ngam irogrogim manan ti agpalastog. Ti maday, kitno agpalastogak asaan asyak ti kapitan. Ngam siyak met ti kapitan. Oh. Iso an napanakkel ka. Kasta ka de. Asinaw ti kinasaritam dita cellphone mo. Yaman kabagyak dita kabangibang a barangay. Agaw-aways. Aya, ay sayang. No saan kumaga po kadagiti dingwan, umayak kumamag. Inom ti adado ijay. Ay, da kayo ki di alalaki. Apay, naganas ka dila unay day tanga inaw. Uy da, kinsan lang mga inom ti marami di jay. Agi-istorya kami mo da. Agrinabak, kanda dumabay. Imbagkat ka da kami ababay, tanog mamaritis kamay, sana masapul ti arak a pagsasangwan. Inawis mon sama ni kabadong akabagyam ije kabildatan. Wen bakit? Nabayagas ang kami nagkit-kita iti dayja kabagyak. Saan ka day aday jay tay kabagyam nga adda kadwana ano mabartek ka sumanaw? Wain, ngem pasensya blatan takas jay lang mo no mabartek dayja taaw. Nga maglablabas mo nga minumaminsan. Kaslag karkarit no kas jay mabartek. Sa nabalay tasan mga agdangran. Ngem no sa bali a tao ti ikas jay na. Ay jak amo ano di da patulan. No man nagpasensya, di da patulan bakit? Ay nasaya at numanakam amin na kainuman na. Kasano nga no saan? Masapul nga agtamad kayo amin kanyak. Tasyak ti kapitan di taoy. Hasta ka di kapitan. Kaamamok ka kapitan kagayam. Tapno di mo malipatan na siyak ti kapitan. Ikang ka iti pakalaglagi pa.
Apay nga, kinistungan na, Kapitan. Tapno, ada nga ron pa kalaglagi pa. Kaya't mo ta na yun ah. Ay, saan, Kapitan? Amo kasi kati Kapitan ditoy. Ngem, ditoy lang kabildatan. Andyan, kaya't mo asawan. Mabalin na yan nga kapitan pa iti sa balya barangay. Kaya't mo ta paramanan ka iti di mo naramramanan. Saanan, Kapitan? Paray, apay nga, takinistungan mo ito yung lalaki. Kurang pa dayjay ah. Apay, di na mo kapitanak. Saan mga umay dito'y dayay? Iso asaan na mo ah? Iso nga raw. Nga nagpaamu akong pare. Siyakti kaptin. Wenang, saan mo kumama kinistungan na, paray? Don't worry. Sinsinan mo ti kita na ataw. Nagalaspay, ti panagkatkatawan na. Mala, tayo tulod ka, nadya balayaw. Nabartag kan, paray. Di nakway tulod gagatil timak. Kaya't ko nga dapay kistungak ataaw. Ay, saan ang paray? Mga no, da mapaguram. Kahit balsanda ka. Balsen nga. Siyak ti kapitan, balsen da. Anya jay nadamag ko nga inaramid mo, sika? Inteng? Naman ang tinadamag mo ako na. Kat no adda ka no sa nga ili ti kabaranggayan tayo kat kinistungam. Inyam amok lang tibagik akas kapitan ta, di naktumod amam mo. Ngem madiday ta nga aramid mo. Saan ka kumaunay anapan nakal? Saan anapan nakal? Ada nga ron ipanakal ko. No awan ata iso. Apay ananga tulaw unay ti panagkitam di tabagem. Kasano, no di adal jay kinistungam? Di adal katikas jayan. Nagalas ti panagkatkatawa na. At na mag-paligat ti basketball, ito'y kabildatan, paray. Ewan. Gaputawan ni Kwarog. Ada ka kumaakadwak dito. Takitaan ta dagiti agliliga. Ay, wala, paray. Umayak taw. Kaya't kumitag buya kay. Ay, masapol. Nga nawaan ta dagiti agtutubo anak kurang ti disiplina na. No, da makita da nga opisyalis. Mabain damot siguraw nga garamit iti saan nga umnaw, paray. Iso ang masapol nga amuda no asino ti kapitan ti kabildatan. Ay, amudan, paray. Saan na masapol ang kanayon mo nga ulit-ulitan kadakwada? Silensyaw! Siyak ni Kapitan Inteng dito kabildatan. Amumay ka. Kaya't ko ano madamati ay ayam ke discipline only. Awan ti agugulo. Punkap. Nasayat. Tati aglabseng. Ipakitak ti kinakapitan ko. Kasano nga ipakitam ka? Asino dayjay? Pwede mo amo ti ugali kas kapitan. Kaya't mo maramadan, Ay, bayamon, paray. Di na mo ti bagbaga na. Amok lang no asino dayjay. Agbabawi iti panang sungbat na kanyak. Mangrugin tayo ayam, paray. Agbuya talangay. Bayamon ida. Agyaman. Tadyak nakita no asino dayjay. Makaraman kumakay. Paray, hindi man dita kabangiba nga barangay. Apay aya. Siguradaw, ti inom ijay, paray. Hagran nagtayo iti inaom. Adaman nga rod libre nga inaw. Iso nga ron nga awisin ka. Tapno mairanod kamay, iti libre nga inom, paray. Kaano ta mapan? Ay, katindong bigatin na, paray. Hagsagana ka, tagkuyog ta mapan. Ay dagasin nak Arigla daw, paray. Sakbay ti pangal daw, dagasin ka. Ay, sigurado man ang t-shirt. Numapan kayo kani pari badong ijay kabangibang a barangay. Saan mo nga igaraw tinagmadi nga ugalem, Ano nga madi nga ugalik ngay? Ti kinanga to, ti panagkit-kitam iti bagay. Ipalastog mo, kapitan ka. Di daki din amo tagbayin kanya kat kapitanak. Kayat mo asawen, agpalastog kalata ije papananyaw. Ipasindayag mo ti kinakapitan mo. Ewan, ibagak ti pudno asyak ti kapitan. Ay na,
Day taman nga tan tidagdagulitem ijay. Asikakat kapitan. No kasapulan, I will do it. Dah. No amuda kapitanak. Di sigurado nga i-respect na. Hay, I warn you, Inteng. Ha, Ay. agbabawi kan taw no aglablabas ka. Ha! Maray, nadamag mo ka diti inaramid ni Kapitan. Anya ka diti inaramid na, Maray? Linayatan kan pinagsasawan na dagiti agtutubaw. Ay, unay lakit din ni Inteng. Ay, sigurado nga ado ti masuron kan kwa nagapo iti kasta nga inaramid na. Una, kunog daydaya mo da pimanaw. Ay, kanayon ko matabagbagaan. Ang pagkakabawan nansan. Ay, intukat no makabirok iti ababa ti kordon na. Ay, jak amon, Maray. Ay, day tatisang kaibagak kan kwa na. Ang dinak mo't dangdanggan marituyang. Anya ka di man ti inaramid mo, Inteng. Pinagsasawam ka no dagiti agtutubo ijay pagbasketbolan. Kasano ket nagayayam dalat ta adi da pa impakada kanyak kapitan. Ay, nalabos ka mo't, Inteng. For public use, dayjay. Saan mo mat ako kwa? Ura ata siya ti kapitan. Rumbang nga ipakada da amin kanyak. Pasat ka din ti panagkabaw mo dayta, Inteng. Saan ka mat asigod akasta? Di ka di mabain? Kanya kumat pagbain na ket siya ti kapitan. Isuda kid ti rumbang nga agbain kanyak ta kapitanak. Ay, nangato kalaunay, tapno tangaden da ka. Basta siya tituray, dito'y kabildata. At datan, dito'y balay ti kabagyak, paray. Intun madamdama, isagana dan, ti inumin tayaw. Mayat mo't gayam ti balay ti kabagyam. Ada pa'y nagdakkel balay iti asidag. Aking balay iti dayta. Nagdakkel, paray. Nagdakkel balay ngagpaiso, paray. Bak ng laki, day, ti makin balay. Daytan tinakitak akadakkelan balay dito'y away. Uray di kabildatan ket awan tikas ta kadakkel. Kuna di nagdamagak itay, aritirado kano a kernel, ti akin balay dita. Isumit lang ta retired colonel gayam. Adamo rimor a lalaki iti dakkel a balay, paray. Amangan mo katulong da. Di ka di lalaki arimor iti dakil abalay ket katulong ti Colonel Dayjay. Kapsat. Saan, kapitan? Dayjay, ti retired colonel. Dayta ti retired colonel kunam. Pudno aya? Puno, kapitan. Kapaya naklaat ka. Timot kinistongak dayta iji kabildatan. Baknang ken retired Colonel Gayam. Kapitan, anyat mapaspasama keng kangay. Umay ka dito'y dayta lalaki. Wan ata imbitado nga raw. Isu pa tigimatang iti isyat tayaw. Intan pare badong. Agawitan. Nay. Apay ngay, paray. Kwa. Di tapay nakisango ngay minam. No di ka pa agawin. Umuna ako. Nay. Apay ngay, paray. Saan ka pa pumanaw, Kwa, umuna ta da nalipatak. Unay ka mo tin, paray. Italaan ngay may taditaw. Apay nga agawid ka ngay. Pasensya pare. No kayat mo ka agbati ka na. No kayat nun. Bukas ta, talaga ka di nga umunakan. Wen, sumurot kan ton. Apaya nagdardaras ni Kapitan Apimanaw. Pukawak manday di Kapitan. Ay, bayamon, sir. Ada ka nun nalipatan na iya balay da. Kapitan! Agsubli ka! Ay, awan lata. Di nakingkas kaso. Ay, takrut mo't gayam day di Kapitan no saan anabarta. Badong, kunak man no malalaki day di Kapitan. Ay, pasensyaan yun, sir. Nasing po da jay, no saan anak kainom. Naglastog edada kami di kabildatan. May samot gaya matakrot. Mabayag nga tadainting kan badong mo itinapananda, Maray? Dayta ti jak mo, Maray. Amangan no inton mabartag da. Kasladan tumanen na padanuman atukak.
Ay, madanaganak. Tamangan no igaraw ni inting ti ugali na no mabartag. Kunam no asino aka maingelan kan kalaingan. Saan mo't siguro no iji sa bali a lugar, Maray? Ay, nasaya at no kasta, Maray. Ay, nung amin maminsan kat aglablabas. Saan mo't asigo da kasjay, Maray? Ay, win nga road. No anya nga ta at tinaknakan na. Sapay awan mo't ni Kwarog amang kadwakan kwa na no adda papanan na. Apay atim Maray apimanaw ni Kapitan ni Jay kabildatan. Ay, kunam lano asino mat day jay akalaingan, idinapan kami jay kabildatan. Kinistungan nakit din. Anya, kinistungan na kayaw, sir. Day tatipod no. Kunam lan kalaingan. Ipanakal na ti kinakapitan na. Nangat nga to kayo pailaang ngam iso, sir. Hindi nakita na karimore di balay ko. Tidaras na nanagawid. Kasla nakakita iti alalya abulding. At dadagiti agin lalastaw ngam saan nga umno ti ipalpalastog da, sir. Nang runa day jay a kapitan. Kinamat ko kumaita ita pinaramanak met. Agam tinapulaklatan. Inteng, Ah, kunak man no adda na panyo dinarayan ka ni Pari Badong, apay ngay anagawid ka adagos adi mo kadwa. Nabati ta pinanawak. Na, apay apinanawam. Adda ka di saan nyo anagkinaawatan, iso apinanawam. Ada kinisto nga alalaki nga imay ididitaw. Hindi napan kami ijay ket naamuak abak nang ken retirado a colonel. Anya, retired colonel. Makitam itat ibagbagakan ka, Inteng. Ay kwa. Nanga tulauna iti pagkitkitaam di tabagem. Angem, nangat nga tupay gayam ti kinistungam ako nam. Uwan nga rod. Gapo itibain ka. Ibaga ka ni Pare Badong nga agawid kami. Ngem kayat napay mati makisat. Iso pinanawa ko na. Kat, aramidam kadipay tinagmaday nga aramid mo. Saan nindungaw? Mga no makasara kak iti awanan disiplina ket pagaramidan nak iti dakas. Nasaya at met no nagnakam kan gapo iti napasamak. Ni Kapitan Inteng! Bigbigat, day ta silpon mo tiin into naram. Nungay na pang kanagdigos, tajay ipapan mo pa'y ija barangay hall. Apay nga ta ano iti barangay hall ket sakti kangatwan. Ngem no dito'y balay. Ni banang meted naturay. Ay, Inteng, di nakadinangag. Anya ti aramidam? Kwa, padasak nga awagan ni Kwarog no apay adipay lasimang pait. Awan sa ti signal iti ayan na. Ay, sigud met a dead spot, ija ayan na. Ah. Awan signal ijay. Aya. Anya nga tati itsura day ta signal. Na. Ta makapasoron no maminsan. Ay, agsaga na kakit din. Tamapan kan ija barangay hall. Anya day ta insangput mo. Landok mo. Kan anya day ta nagbubukal nga adda di ta murdong na. Detektor ka no day tayo, kung na dyan nangilako kanyak. Detektor tay? Anya nga iti madetek na day ta detektor. Kinabaknang. Baknang tantaon tuyang. Kasano ko mati pa nagbalin mo abak nang babaan iti day ta landok laang. Ay, nagkapoy ka na ya. Babae nito day to'y detektor. Ito doon na, no sa dino tayang ti kinabaknang. Patyamag. Nupod no day ta. Saan ko mga inlako ti gayem mo day ta detektor tapno isaw ti bumaknang. Sayang lang tinggatang mo dita. Ha! Dita ka man langang. Ay, dan sa mo't punto ni tuyang. Ang nagdakkel may ti balay ti gayem ka. Ada pa iluglugan na. Saan nga taan nakakali iti kinabaknang?
Kaslada pa kariribukam Ada ti may tulong ko. Pudno ka di ti detektor paray. Detektor ti? Detektor ti kinabaknang. Apay pagparikutam ti detektor ti kinabaknang paray. Ada nga min inlako da kanyak paray. Oh? Ang kunan ni tuyang ka. Saan ka no apudno ti detektor? Sayang ka no lang tinggatang ka. Anya? Ada detektor mo? Ada paray. Nagdakkel ti balay ken adalugan na tinangilako kanyak. Oh! Ang mga no nakakalay, iso nga inlako nan kanyak ti detektor na. Maray, apay akas lang masursuron ka. Saan lang akas lamaray? Permay ang masuruna. Awan ko kwarta may. Inla ko ni badong ko ti kalding may. Ngaming gatang nakiideng iti detektor. Anya dayta a detektor? Treasure detector ka naw. Nah, Itudo ka no daya a detektor ti ayan ti kinabaknang. no kasta isuro na ti ayan ti bangko, Maray. Kinabaknang matilinaon ti bangko. Balitok ka naw ti itudo na, maray. Ay, baknang kayon tungarod, no isuro na ni badong mo ti balitok. Jak lamama ti iti dayta. Adda ka din nakakali iti balitaw, babaen iti detektor. Nang ko, ti may papan iti detektor. Ang jakam mo no addan nakakali iti balitok, nga adda intudo ti detektor. Ada ka di mo, mamabalinta pagkalyan iti kinabak ng paray. Hintaman padasin dagkalay. Aramatin ta na ito'y detektor ka. Padasin ta kasarita ni Matyas. Ada nga mintuduugan akayo nga akasya iti bangkag na. Ijay ngay tayo paray. Basta ya banta ata, kadwain ta nga agkali iti masakupan na. Nagtakdiran ti akasya. Winsa nga agpaiso Imbagla kadwa ta nga agkalay. Awan tuman ni kwaraw. Iso ko mati kadwa ta. Oo nga. Iso nga inta ka sa ni Matyas. Mala paray. Tayo nakmampay mangalay ti merienda tayo. Anya ka di tigatangan niyo, tata? Mangilista ka iti tinapay, soup drinks, ken beer, adeng. Apay nga ilistak dagita, tata. Bayadan mintaw ken ni parenteng no makakali kami iti kinabaknang. Kasanungay no saan kayo ang makakali, tata? Amanos tayo na, nukas jay. Tawan ka nga ron makali may. Uray na yonan mintaw, tibayad na no makakali kami. Bilin mat nga antikwanang asan ko nga ipautang tila ko na, tata. Bayadan mintaw mo ilaeng no makakali kami. Intulaan nga no makakali kayo sa kayo gumatang, tata. Ngam no ita, awan ti utang. Ay, yawan tinaala ka, merienda tayo paray. Nasaan mga agpautang di aday di tersina ni Marikwanag. Ay, intapay man kasarita ni Matyas. No, kaya't naapakalay, ti aglawlaw ti puon ti akasya at tawid na, kanya apong na. Maring nga da nga agpaiso ti ingkali dagiti hapon ni Jaya. Wala! Isukat ti na panunot ko, pangitistingan ta iti detektor mau. Maring no da maala ta paray. Wan! Gaburak man iti kwarta da Jaya saan nga agpautan. Ha! Imbag itataasan ang napudot ti darang ti init. Iso nga mayat ti chimpo. No magkidi na pudotan paray, ay ka aglinong tayo Wala! Sapay la kong maparay, ta madanon ta ni Matyas. Anya ka diti maipay ko kada kayo, Kapitan. Tatabadong. Si Kante mangilawlawag, no niya tigagara ta dito'y paray. Timayan may Matyas. No kumata ipalubos mo akalyen tayo ti aglawlaw ti puon ti akasyam. Ta bumaknang tayo. Ni, kasano ti ibabaknang tayo, Kapitan? Baban iti detektor ni Paribadaw. Masarakan tayo ti kinabaknang. Adda nga ta na ikala kinabaknang iti aglawlaw ti akasya, Kapitan. Kasano amaamuan tayo na diyo ti ipadas. Sige umanugo ta kakalyen tayo ti aglawlaw na. Sige. Umay kami manin intun bigat, tarog yan tayo akalyen. Adda agsapsapol kan ka dya barangay hall, ang awan ka, napanamanan. Basta naggunay to'y numaw. Adan to kwarta magunod ko.
Anya kumaday ta akwarta a magunod mo. No makakali kami iti kinabaknang. Ay sus, kateng-kateng kwarta. Di mo pa'y amon no pudno day ta kinabak ng alawlawatem. Ay, jay kit di trabahom ije barangay hall ti into narem. Mapanakbit. Kan adamot sekretaryak ije. Duma ti trabaho ti kapitan ken sekretarya. Saan aya? Makapirma ka di ti sekretarya iti perpermaan ti kapitan. No masapol na ti pirma, urayan da mapanak ije barangay hall. Ay, kasanon, no kasapulan da unay ti permam ngem awan kamay. Naulaw ka dimot ni Matyas akas kadakayaw. Apay ko manaulaw ako nam. Kanya ko mati nakaulawan na ngay. Mayat ka dimot amang ipakali iti aglawlaw ti akasya. Apay ay kontrabida ka. No dala makhali may di kay ikan. Mangnamnama ka kaday nga damakali yu akinabaknan. Saan ka kontrabida ko nakmananay? Ay naba daw makita no asino kada tati kontrabida. Napan mo kainggatangan iti detektor tinaglakwam iti kaldaing ay just kay. Ay makao matikinalaing mo sumaaw. Hinakmanlangan, diyan ni parintay. Inteng, anya jay nagsaritaan nyo apapanan kan ni Pari Badong? Ije bangkag ni Matyas. Yung kami man agkali iti aglawlaw ti akasya na. Apay ko maakalyan nyo ti aglawlaw ti akasya na. Rambatan mi nga ro ti detektor no itudo no ti ayan ti kinabaknang. Nalaing mo tinagaramid iti dayta a detektor. Taam muna, wendo maitudo na ti ayan ti kinabaknang. Padasan mi ino nga agbaligay, di lumungaw tayo may. Pudno ka di pa'y dagiti makali a kinabaknang, inteng? Saan tayo ang maigaman ti kinabaknang no di tayo aggunay? So mapan kami kani Pari Badong. Ay, medyo na unugan tinakali tayo ipadas mo man ang data detektor mo, no dandanin ti kinabaknang. Ay, wen paray. Kitain tayo, no ayan naman ti itudo na. Talaag, ipadas tayo nga i-detect. Na. Sa bali mo ti itutudo ti araw na. Kaya't naasawan, di ta abanda ti kalyon tayo, kapitan. Ay, saan tayo natamaan ti husto ngayon na? Umalis tayo, di ta banda. Day tamit ngagpaiso ti intodo ti araw. Agpadaya tayo nga rod. Naunag nga tati ayan na. Agkali tayo lang taparay. Inton na unagain, i-detect tayo manay. Win agkali tayo nga rod. Mabisinak pa'y mutin. Sige nga rod, kapitan. Inak mangala iti kamuting kahoy, tameryendaan tayo. Awan matin sangput mo si Kabadong. Ay, di ka man ta nabambanugak tuyang. Adan to Apay kas ka rin na ayamay, ti makakalat. Kita kit di tamangan no saan mo amaimot ti makaliyaw. Mang sursurdo ka kaday tuyang. Saan mat? Ngam kinagpaiso na. Masorsoronak. Anya nga, ti kasurun mo. Jakamukon ka. Sayang lang ting gatang mo iti detektor. Sapay nagngina. Di ka kadi dumayamudom dita. Mangisagana ka man kaya iti mamirinda. Mabisinak. Awan ti gatang ka, tawan mo't inted mo kanya. Agpamirinda kan to into na damakaliyo abalitaw. Enteng, kumusta tinapanan yaw? Adda ka di mo't la naganab yo? Rugrugi pa'y laeng. Inton masarakan mi ti kinabaknang. Talaga amapunas amin abannog mi anagkali. Anya ka di ti itsura day ta a detektor. No idiso iti daga, uno abot. Ada aro na. Itudo na mo't banang. Ang pudno nga tati itudo day ta a detektor. Makita anong bigat. Mapanminto ituloy tagkalay. Ket no awan maalayaw, sayang lang titaktak kan banugyaw. Ada siguro at ada itudo ti aro ti detektor. Kasla agdwa-dwa ak iti dayta a detektor nga ibagbagayaw. Oho, apay nga agdwa-dwa ka? Ket no inaramid ti expert. Jak amo
Di mo mat nakita no pudno nga eksperto tinangaramid, wano manangal lilaw a tao tinangaramid iti dayta a detektor. Dandani tayo makali ti aglawlaw ti akasya. Ang awan pa mo ti makita tayo. Sus, naunag nga tati itudtudot ti detektor. Ay, nalabit pare. Nung makali tayo amin ti aglawlaw ti akasya, kat awan pa ti makita tayo, paunagan tayo pa ti agkalay. Naringat ang makali dito abanda. Ado mo ti bato na. Lawlawon tayo lataday ta abato. Amangan kit de, no itilingad day ta adakil abato ti ayan ti kinabaknang. Ay, matulid toki din ti bataw, kat mapandagan da tayo pare. Saan tayo nga agyan iti unag ti abot Agyan tayo iti ngataw, kat igaw at tayo nga idusag dagiti atindog abarita. Imbaglakit din ta saan ko a pinautangan ni Tata Badong idi umut-utang iti pagmeryendada kano iti pagkalyanda iti balito. Umut-utang ka day, basang. Wenana, kunana abayadan na kano no maala dati kalkalyenda. Kasano ngay no di da maala? Di awan pagbayad na. Ay, jak amo no apay nga agtalak unay iti dayje a detektor. Dayje kidain, tinangigatangan na itinaglakwan da iti kaldain. No kasta, saan ka nga agtalak iti detektor, nana? No adda makalida, iso, mamati Ngam no awan, ay, jak lamaon. Agkadwasamat na kapitan ken Tata Badong nga napan nagkali, nana. Wan, basang, nagpadaan da nga inulaw ti detektaw. Anya jay nadusag ko. Ulitet man. Ha? Anya da dyan pare? Ni, nagtimak, mate. Ha? Darasan tayo akal yan. Nay, dita titudtudo na pare. Sige, ituloy tayo. At dansan. Anya nga da kita. Kitain nyo man analaing. Agura kayo. Bayunita ba't kan espada da kita? Ang mga no adapay dita unag na. Ni. Ha? Granada kan balang buntada dita pare. Delikado. Delikado sa amitay. Ang mga nood na bumtak. Kan ininot ang matulid ti bato pare. Mataltal laki di dakiti bala. Tumaray tayo! Nay, apay analpay ti abagayo adwa. Ayan nga, itay kanayon mo nga igam a detektor. Ay, idinagtaray kamay. At na nakalimi abala king Granada. Nagtulid ti bataw. Kat nataltal ti bala. Bimtak, idinakadayo kamay. Un? Kag, nabatim ti detektor kasta kaday? Idinagtaray kamay. Saan kon nga naala? Ay, saus. Sigurado nga ron ang nairaman ang nadadaol idibimtak dagiti bala. Ay, katanya pa ngay. Awan serbi ti sinalbag a detektor to yan. Kunak no balitok ti maditek na. Pati gayam man niya amital ditan kat maditek. Imbaglaangan tanakataray kayo, sakbay anataltal dagiti bala. Uwan nga ron ba nang? Tibuteng ko itayan. Nabatin sa pa iti imati kararwak. Umay ka, inting. Ay, anya nga ay. In kayo ka di payag kalay, badaw. Ay, sanay. Dandani kami na isagmak. Imbaga, tanakataray kamay. Isuasaanin to yan.